Берджестан эхлеген Михаилжы көрі ватынан сынялын кейінен специалиhe. Агафия Фремова аптырдақ сақан ротын төріт үгестерін маңнайғы бестебәлін ұты бұрайыға бәлізіжен пондатын культура коғыл әхінлерін өйбілін лан 409 ағыстығынша сол ковайынан үбілемеді. Бұрайық бұ саас қаста түймеғінен олыққа кейден түміктүр түймеға нұруат ұрғаларғар тойық толырутығар онына қомығынан оңюға күрес. Рысыфсығыр онына сақа сысығыр культуратын үтуелі әуліхеті. Михаилжы көріп сырдығы атын үйетітен тәрелінді. Бу проект подата культурный код истоки традиции народа Сахаден. Бу президент фонда теркетту поламы терехмитин атын солун учалы тыбы грамот суммата 490 агыстыгынча ол хигер биги бу онтон фестиваль битин, онна мастер класс битин, семинар битин, барта терехнигер барда, оннан бүгүнгү фестиваль битигер бу Жон Серге фольклору толорос рыттыннар өйөтүннер жеммет сүрдө үчүгө бири турорду биттибит 130 призовой фонда быт, онна хүрбе 5 тыгынча бу бүгүн фестивальтен гранд клан кыйлак болбут ки хүрбе 5 тыгынчалак подарочный сертификаты илдебарыга дибин болду сөчүе диханыбын билинги кемге бирис оннан кыйлактарга кас көрүң айы 10 тыгынча онна номинация ылбыт жоннор бутугар эме 5 тыгынча 5 тыгынчаны туттарык быт бүгүн терехем битигер. Folklor күрәһен киһәтигәр опсая 32 нөмер тақсан. Көрәүчүләр 90 ытыстарын тыгынылла. Жүллүр сүбәгә Жокускай кораттан саха гөһен үетитәчләр, сайнарачылар, Маржирковатнан музыкальный колледж преподавателя Варвара Степанова Арчина, культура колледжин төлөк культура салатын преподавателя Михаил Винокуров, оны Саха Республикатын культуратын үтүлә үлһәтә. Берҗестәг Народный театрын режиссера Елизавета Мартынова үләтләр. Сунтар коротуттан Берджестәк киите Екатерина Парфенова, эннике олонқоны бөлөгінен толорор әбит боллағана. Бұ сыдыға тойуктан көрәүчілер, истәчілер бихеребілерін ылла. Биһиги бәбит бөлөктәкпит өбүгө тумаден онно жарыктаммытым 5-6 жыл болла. Бу баста кыһырым тойукка хоотоктукуттарга атаак бөлөгүнөн олонко хыгаргарын олонконнан кыттаачыбыт. Маңанын эхилегин сынялыгын кийинин директоры Ульяна Суханова салайар кылыхак фольклорна кругугар баста класстан 10 класска диэри хастаахы олар 4 бөлөк караксан жарыктан аллар. Оттон бу күреске кылыхак 2 бөлөгө келбит. Бу фольклорный кружокка олох били специально клаханан сыджаммана классный час бу фольклор тухунан билихиннерер клаханын чаха ытан бараммын баглах оголору суруттараннар меха киреннер билигин оттон чөй баатык систематически ытыллар курухоктарга жаллар. Күрәскә саңарды сыгына тақсачыларда ағыяға суықтар. Бұ төрі түгес ұтым ситім тардан салғанан ерін бігергетер. Төхөді анығы кәм аралжиыты әлбәк боллар. Оғы әдер жон ортада хастақтар тойық тояллара, қомыс тардаллара үйердер. Қолабыр Татьяна Ямова ағын сыгына тақсан қомыстата. Бұл бүгін фестивальға бастықытын сыгына таққан Густапайдатым. Аты қадар өчі байдағанатым. Хөбіләтім ағай. Бұл таңаскын хапқын қайдақ бұғалақтық болуын. Бем самозанятайбын истеннеммен. Олген бем тиктеутум тургы холстук үйдү. Оғылыр ортолоргар ағыз састақ айсарныға бейтсін. Хекке қомуғынан оңyota, ол күрдік бире мас, бире темір. Оны бәстебәлері дейін номинацияға тегісті. Мигир Хамаска үйереті Агафия Егоровна. Бүгін 2 қамығынан оңяутым. Күрес түмүден бирдилен кыттачылар бөлөктөр арас номинацияларга тегистилер. Анал аттары сүктүлер. Оттон кылан кыйлаганан Михаилжы көрөбатынан сынялан кийинин Елизавета Мартынова салаячылак өбүгө тума коллективе болла. Бу бөлөк 2-19 сыллакка терилибит. Өбүгө утума фольклорный бөлөк кыргыттар эдер кыргыттар буга бары арас терилтелерге лөлирик кыргыттар. Олонкоттан саңалан терилибит бит биһиги. Онна бу народ ралары гардегереңе, онна бирдилен толороллар, комуска толороллар. Бу курдук наруоппут ырыата тойуга жиерея, хомухун тыаха кутулла турарын тухары. Сакалар биге турукта хомук быхытнан үйелерге бар булуқпут. Роман Дмитриев, Горнелуха, Берджестах, Принтлайн, компания.